TikTok eye African ni adawroma wode me atum Aisha ene gina machi Aisha Ibrahim ho wonde gina machi no nei wane ayi kwam kulenu ene bobo ansem na no ma me amede som wona me amekenkan ama no se wo hia me a eye afreme Anokyewaaba Adwoa Serwaa afei ensem no nkyeremu no ma me fa ntoa so emawo enka ne mampanyi John na Jekum Kofo Gentle Jackie wo panyini de afutu akwa ama Ghana aban se wo srada wo se mpanimfo egogogogo niamam wo se so oman ye na agen se adwuma nyina mabunu be ye ne ye aban na wo se obi ese adwuma no fa mabunu adwuma ahwe ya mabunu ne betwanya chesanse oman ne wo na adwuma wo ye aban mu mpanimfo o madwuma mo ye de na emom se oman ne ego niamam ma ankura be Nyankopon ahira wo mo nso wo mo atumi abiebie nwuma na afentete ya hu hia so mtete mabunu no enkanka de fa science and technology ho no watumi de ama enka babua pa manwuma abuso ewo oman yi emum na we nyina no eye omanfo bia ene wo mu etu edom ama kwasra enka ne mampanyini na ene wo mu ekona afi wakwa ne tiri nkwansem na afi adwumadi ahodo bia wonom edi edie ewo suapa ahodo mu wonom wo mu de ato panyini yi anim na wabra wonom timi kokopie ma yale university ya no ewo nkrapumpu America brochima mu ne so matu amanfo ama mabankrapumpu ni mase ya wo mo ne enka ne mampanyi John Jekum Kofo abedi nkomo na wabra sa yale university ya na musifo ebedu ye no na ye o mampanyi dada ene wodi ensema hodo etuja na nya ono nso nko ampo na wo ho no mo sa abere no yi mampanyi dada free ho no mo a head of pediatric department at University of Elijah Esando Pencil ene eja chese wo mo bo mo mode akeka ne ma hodo ebo mo na ne mampanyi dada wo mo kwaye no sa do ye ma ne tiri nkwansa ne ho no mo no ana mampanyi ade abasobo ene tiri nkwansam ene yoyensam ekọ ama ankrankra ni nyumaku ansa abanyase a wo mo ye o mafamu de bia so mbe bie niemam na maburanya bia yesua de eno so kwada nche maburanya adwuma ye na o mo ntirase enfo wani ento aban eso. And then the next step was, how can we afford to send people to Yale every summer? And then the next step was, how can we afford to send people to Yale every summer? And then the next step was, how can we afford to send people to Yale every summer? And we were scratching our heads because we didn't have the funding for that. And we were told that you probably could go ask the then president of Ghana, President Kufuor, about if he could be of help. And I remember saying, President Kufuor, I was in a different lane, not wanting to go to the president. But we were encouraged, so we went to the president, and he responded immediately. And I think we went off budget cycle. So he said he couldn't even put it on the budget, but he will start us off with his own personal money. And he issued us a check for $50,000 US. We are head of pediatric department at the Amasa University ewa America abrochime moye yale University Elijah Esando Pencil ena wabra wade sa ene abasuboyi ene sa etiri nkwa ene moni yonsem ema Ghana mampanyi dada no yekokotie bi nenu achi no na mampanyi dada John Jekum Kofo nso wade nsema hodo atudwa no wo kyese eho behia pa se wo mo ayesuapon sei no obebie mu na mabuna hodo ne betime awura mu bie na afei ngumasua ne ntete a wo mu hia no wo mo nsa atumi aka eno so kwa da nkyɛn a wɔse wo hwɛ na ankorankora adwuma ko tumi yɛ niema bi sɛ bɛyɛ a ɛbɛboa na ɔman no kora no sika ebetumi aba ɔman ne mu ya mesre ya politicians no so sɛ tumi no deɛ ura politics ma pa opetumi ntina komo ho na mom mianhwɛ ne ye ana yamfa Bernice ambition nam se yapetumi ni anti afi papa kra ho ani abu ani aguso ni amoabo ho obi a woye bibi a ye papa ho baba mfaso ama yen nipa no ni ade no enhwe no on sorry na nam no so le bia ye nyina ba hotoba na ya diskane peska
ya tete ya boka no atete nkoda ni ya be produce professors say ani robot we ushia na bondin kwa ha obaka celebrate obas mabi wa hu na adwuma ye hu fa so Mampagin da John ajekum kofo ne ene ekotie ne afiri hono mu na ye nkonsem foforo mu timamufo wonom ewa adele wonom se ho akohia se ne wo mo ankasa keka wo hubomu na kwantempon ye wo honom wo mu etumi ye na nkwanta south ye no wo otimantem masem na mekantie nei wakeka wo ho abom wo ye communal labor die ntia wo ye nyina ne se dade ase ekotogo hye no so no sa kwantempon no mo se atete apansam na honom so na wo mu di ntosi enya adoa ena afi cabbage aniama hudo be mu dua no mayi mu no kra no omutimi de koho no kodi dwa saa so omutimi kokofa ne mafiri hono mbo my Ghana mu no mba beton na se koba se kwan ya omonam so kono atete apanse ma ne se ebe ha adwe papa na omukire ma be na watwi beye edu enie no ena chese wo makekeka wo ho bonese na watwi du no beye bosumi mienu ni na watwi mienu ana makeka omo ho abomu ana wo ano mabo omo ho ano na ene omo okura savu omo okura pikasi head pine na ene omo bad no ya na omo de fele potwo so saa na no mo no ene ya ma de bofo bopri wo mo na ebusa se na de aba ne sei na National Highway Authority for way ana feeder road for koko road no omo ye no mo ka ho bi ana mo na mo ye no mo se hwe se ye de ayanya ni o nkwanta south ha aso obi a beso obebu aye yenso ne ye akuafo wa ha ye do no ba ye na wie ye ntuma ne nka dem ban tos ni nyina ntiri so mia mo kanti no ya fa mu di aye ye be ye se be ye dwade hu nsam ebe koso ama ye Intimi nya kwano nti yeso mbemba ne sisimu sana ba ye beti ba sha mo de na o ma ye nti enyina aye wo mu no ye ba ma ye business ba kwaso na be sa bu akwanye bebre ama ye ama se enye ye din eni Togo ni Ghana beti ma din keka ho ama afa ama na si yi ofi na ko se timi kwan ama cars eni moto efiri Ghana foto ana efiri Togo ko Ghana makese ama oman ene oman ya de shefo nya nti ba ya ba ke sa fi chifama na ye ne Ghana antem no se na emprepi no na ma bi wo ha ebi wo Ghana ebi ni Togo bi wo so ebi wo Togo bi ni Ghana enti se ye ko pesa ne ma no a na se ya afro car na ya afro motor ya shia mo che bebre enti na me ya Adom na se timi ya car sa na motor twa sa kan ya ye ho ba hare ya ha ebema se conveyance na se dia ye be kwakofa eduaba no de aba Ghana man mu ebe ye very easy eba eduane no ebebu ewo ye ntem ha ma ebi so aso Ghana man nyina enti wo hwa edwadie ebe ma mpunto bebre ewo ye mpotem ha ifi se wo hwa nkurase edoso ewo ye mpotem we your manfo bi a wonom eti adele ye no ewo nkwanta south mensi no emu wo timantem no emu na no achi no ana dade ya se hene nana amanfo monfa nche ya wodi nkan wono so gina nana no matran konwina na emu en wo dance ntrofo nyina se kwan ya omafa so atwe aban na dwene agina kwan ne so ne omanfo bi so agina so nei wo mu ahu ne se sa aban ne mpo ma ya ma mo aso afamu de no kakra worum betumi aye na kwan na tumi adamu se bi adwade hu nsem bekoyie no se se kwan wo butumi wie pa na se wo mu bia ombebo mo mode pa na ne se de ombesi ajejejeje sika wo kwan so no nyese omo apewu na emom omode niam akora ekọ eba na adwadifo bia de onuama begina kwan ho abeton wa betie sika asekora no bema sika abo manfo botom on the 10th oman no so agye tumi say we dey ye maye nuan mu kwa emre because kwa no so ye international road ti sa ye also be share ase ti no an aja omo ye adwuma no mo atwa foni e dey ato yi so e na dey asene sele ti se kra me ka say ekwa we ye atwa tumi e media fo na me chia mo pa say dia ye kan nyina na ye di ehyede mu a menjiri san kebi pre out also Adom TV and Adom News Adom Radio Adom FM omo na be so ya seta my investiture omo na abe pejasa message no and we did to amazon enti enne dey a ye nyina ye be hu se eba mu na hu se entia kese no ekoma media for na otumi aso ye mu a enne eno so na ena no so to ena ye honorable MP Jofrikini ono so wati ye ono so no sa na eti dia once a onya ye MP ema committee ni dia ono so ni chairman no so fukom ha
also all my demresa and over ya swati at least I see once the only crack or something so the bulldozer about the ship and so now also appear for now the other cannot change it is a pass and run you break and over share any the mine in the opinion for no can and the other share boss and then the operator about share it when I see a when the coffee share when so share ya paya the cat soda the almost started to mana or more I can't wait you said I cannot be sure to more for so dear ever amagana mind now and on the way ya daddy I say ohene owo na amamfo monfa nche ya wodin kan wo gina na no matena nkomia na mu odin sam no etudwa na wa abra bobo nsem nyina no ne ebo primra se bedwane ye won kwanta south Geoffrey Kinney ne ebuza so panyine na wo manfo aboabo mo ho anu ye achese wo mo ye kwan yi no so mo de beto na ni mo akra abo no ho mode ne bulldozer ana afi fidia hudu obi ode ma omo ebeye yie no wode ama mpanimfo ne sese kwan ne de nti ono ankasa no ne fam de ono so betumi aye kakra wo ye sanse wo se oman ne so obi omo tena so mo twa aban ya beche asa na adu won so sa kwan eye kwan a elinki dediasi kwelewu eye kwelewu so eye border town niama bebre efa eba nkwanta ye kasai aduane se abro banchi bodie na empo entos eno akire so ye sa wo aduantin bi a yenuanomo edi yensa adonko bites omo raw material na omudi adonko bites ni nyina afri sa kwan so eye kwan a eye jama kwan ye kasai police for custom for immigration for ewo so omoji revenue ema aban ebrebia enso no aban emfa na ni emba kwan so pe opem se emria so se wo se etimi yes akwan eye nkrofo ebre omo bre edi omo eti na esua adisua etombre bi motokin etombre bi so na ya crash idi se akwan ye boy economic activities was our area and no so no very short save time na save resources so kwan betimi ama daddy go so anyi atumpo daddy azin yet say kro kro sanse kwan any want no ma say kro no yentimi ambodi kosoro eni ekotie ye Geoffrey Kinney wono eno ya aban na musini ewo nkwanta south mensenu emu na nene ena yekoya yekotie yemfiri hono me na yenkonsem foforo emu omanfo bia wonom ewo eye ahafo bia ye friend se tutuka omo se omama new month adwumakuo no kopem wo chena chidwada 2nd August se wo hia chawpa efri new month adwumakuo ne ho wo mu chire ma bosumi aye wo mu ya ewu nei ne da na to so aduodu ba ko 21st July 2021 wo mu ti wo hugu monte so ye kire se new month adwumakuo ne wo mu ni ye asisi ekoso wo mu fan wo say new month chafa corporate social responsibility na nsada masa afei percentage bi a wo say new month adwumakuo ne form wo mu ti potem ho no mo ye adwuma ezunya kakra de to kotokom masa afei kwature bi kwa na ba bia boys asi agya mu di honom kakra no na afei ne asrafo eguomo so na bambofo eguomo so no mo bro wo mo omo keka mo bom no mo ye so mo ye kire eti July 21 2021 eno mo ti omo gu monte so se ne wo mo ye peaceful demonstration na se ena ne omo kire mu a new monte security fo beti gu wo mo so ebe bro wo mo amo se nso bro wa kase pampa mo me efiri se pedifo beburu wo mu wiye no edi besi na me no kase omo so omo ntehwe free mpanifo no na chese omo ni da ho boa pawe pa no mo se da beti gu omo so be hwe wo mo ebe vim wo mo sa no ntienei wo mo ma new monto ahafo de na meka no ha and ahafo section no omo kwapem wo china chidwada se so omo ama abonte amepa ahafo tutukafo chawo a omo ne omo ahwe nkoyi wo mpotem ho still up to 2nd August say anti bibia say obu panche bro mboye na dan no ne hia so obu kwa kozi sudia the next demonstration e beba no we say the besie ne nye ye code for peace bia mu obi akoko dwane fa group e ma say bia akoko prepare rad na nipa mi no up to date e hu wo say say the second one from 2nd August report say anti we say ni moto arrest say bia obu kwa kozi sudan no anaso mu pa eche okọ mu fa so anakọ papa mu fa so a mu ebe kasa no e di enyia sa amadia from 2nd August e ba no efiri okọ de code for peace be very proud wo mu eno no we ye maburu bia wonom ewa hafu tutuka
na enu achi no na unit committee chairman isi Fudauda ono so kasa no wache se esu di ban pa Newmont Ghana for da na di kire wo mo no we kire se chese Newmont for nya de se omu hia asomdwe no de ayo omadwuma ewo mpotem ho no mafo magudie na omu tuno omu beso mbetu no asomdwe kwa so nti se mpanimfo no pa peso chese asomdwe kwa so no peso ye wadwuma de ne o mepa chew ente sa de a wo mso ba boa wo mo papa ko paniam wo mo de o kan ro si fully armed na je say wo ba boa wo mo papa kan de a ye de kontokwa wo be fa biansa na makoye ye kire no kan say ye demonstration no peaceful ana wo ma che yen abuye so ma buye dia ye peso ye buso on say da ben na Newmont ni aba community mu ama ya bono da say ye mu wo bi da na so ma buye dia na mo pe no asomdue no eno nti ye gina ho pintin eno de omo ye no entimi ehunahuna ye gina ho se ye besan aye demonstration biom na so ma yo madwe se won be kuye dia ene omo kuye nyina no kum ma ne kani baba akokora no a still de gina na ya sabu we ye unit committee chairman yo wo eye hafututuka isi Fudauda na ne kwakra mu no na madam Ajara woni Adom kase twetwe nkomo no wo kire se de Newmont Ghana pa kwan omode na faso se na saase a eyo ono an kasa ne dia ne ajapade ahudo be ne dia na ensem odi tu dwabini na efrumre bi Newmont beje masase fa wo mu an so be sa dia asase ne fa enti asase ne fa na obeje ye no na masimi da yasim ma ye madwuma agu asase ne mu enti abra wo mu be fa asase na mbusam se na sei mo beje asase ye da ye wo mu no mon kan ho hye no na ye se mo pa kire me sei e no so wo mo be susu dai no e beba enti a kire me ti wa me de minim se wo mo beba me twe wo mani e na no mpanifo kwa akra wo mo ba ya wo Newmont so wo ntia dai no na ade obeya ne se dai ba ku bi obeba 50 cedis sabe en chance boy ye sei na Adwoa boy ye sei sabe Newmont wa bakanya asese wo be se yufu na blabo Newmont ye pese minkuminya we madam Ajara okwan ya Newmont de no wafa so ena woni Adom kase ama ne boni echeye no yemfiri ho no mo na yenko miami krom chichewre apa de nchira yisi ufiri du nko akwa mu akra de nchira chichewre asam ena mekai na opanyini baako ya wanya mfinchi aduasa mienu Steven eye Trutezigi opanyini pa bonfo bi atumi akoto ahye ne so adi na wu a na busua se wo mo dwene ho a enwene omuni mbone ya na opanyini ya ye obi ya no nti wo se nipa bonfo bi etumi koto hye ne so koye ne sa mim etesa na so odu de nchira techewra age o manfo mo techewra nsem papa na no mbadifo yi di nsem otudwa no mo kyese awudi sam na koso na mu made ba ko be ma wo ma kyekere mo wure na apa de nchira east fo nyina fridu nkwaw ane ekwa mpre kurom ekokọ ka kyekewre anyina wo nyina betuma dwo mo pa no ma hu ne se bibia koyi atentere ne akoso de se bamba adwuma efo no wo apa de nchira east nkwaw no fe wasre omo nkeka mo humom na sa nipa bonfo ye wodi sa nyambransa mo atesa no wonum entumi enkyere ne mmra ene no eni na no so kwa da nche omuzi hwehwe mu pefe na aposifo no nye ya ma ne bodi Isaac ke nyomenyo ene eye opanyini Steven Trutezigi ya wo fi se aduasa mienu a nipa bonfo bi age ne kra free ne nsam no ne hokani ayo Ophelia amoa dodo na bone mane se na akua ene chechewre obondi obi anim na akua de o ye popular pa na maami ani kura ni ese wati kuna kete so a na ni abba bia mu ano ni amane bofo di nko okasa kwa no ntumi ntirani no se Isaac se dia se mu asia bubu mapre no adwiri bagu fam kura na se metumi anya ni da so bia yesa aposifo ye adwuma na bebia no kura da wo mo de to na hwehwe mu fan koso na nipa bonfo di se anya mbransam no atemuo ekoma wo mo otoye media se ma hlo die ma ura je kase be ma wa je ho baba me minisofobia oto me sabasa omo amega me hwe nkola no no musunya ba bi nsi o ba shobo papa na
But I'm so much say, but the abbey, woman who show mammy. No more, yes, I did, and send your bear, if who move. Send your prayer, my father will come in for business, was a call. Miss you. Where you could near what could I catch us one is where Jordan war. A year na nequia. The dear Sada came to Ophelia, Amoa. Na ne crackram wono. And a busia penny, a year Joseph, a Gabriel. Dodona bonem ranese wofa nimo, one no year busia penny. And Wakasan watches which never was any in a name with the Shadia to a buying. And a bamba you may call when you must any money, ya won't you moo. When you moo pa, now said your mamma moon so pa dia to dunqua buying. Mukra breno dear, or more and Cassa and nine, you say a copapa or Mubushi and Nisa Siako and Yamabia, or Nipper Diamunti, a posy for Serena when you were Juma. Higher papa, higher papa. The man was school, boy, listen to you because I do school. I don't know if I saw a fish, well, you can have many every year, no coffee, like I come down. This year, I've been off you. A problem or ban of the fast over Shelema. Into a smart promotion any day, because of the car, into me. That's so. The day our power was I wish to be some now we share Naples from investigation of Oshuni. Many people doing some feelings and more. The pain people, as I see, assassin, Kiki, last year, now in the best. The woman said, Commander, and said, maybe you're a fashion of the man and I wish you more of the man. Still, so listen. Where are your opinion anymore? A bush opinion no, and what they are no December to Johnny, every one of my nine concert for emu. A year one more a talk at home pimpana dear, and nay one more beer for Frocra, our Veno, a Aveno Spare Parts Dealers Association, and now one did you medias from Cocrana, Median Wasianum. And as it's any Adema Guta, there's one more to talk at home a Pimpradiania Jadi Fuancas, a woman Kabomuko Joseph for Bain. Woko Piamun watch I say. One Ghana Revenue Authority, you may question as one rare to one Sam's one ye, now my Ghana, yes, come from where Hobrano. Here's one winner, Coben Chromo Nessican to who was a Monco for Triano, or more training and penny for the year Jumapa, a woman. Now, what you say, Mokra do maybe now for money about Napium, San Sam. Say, Quaco Yama Haba, a free charges no. Now $3,000, penny 4 months, copying $14,000. And on him penny 4 Casaya, myself, penny 4 suspended sunset. A banet here 1 month, Abasano. Almost all from was some year. Now Ghana Revenue Authority to me, Yeska. Now one at the board, mine Hobrano, or Beshan Waye. What we agree now is to cooperate with the Ghana Revenue Authority to make sure that we do our business without any intimidation. Other ways in roping in a lot more people so that we can have the respite. Freight charge that used to be $3,000 having gone to $14,000, and they are going to add up to maybe product that you got it only for about $18,000 or $40,000. It means that the freight charge alone is more than half of your capital. And then you slap duty on it again, and it wasn't fair. But we thank God they also listened to us and have suspended that. And so we are also talking to government to find ways to make sure that capital acquisition become very cheap for us, so that we can be in competition with our neighbors, so that our manufacturers can also produce at a cheaper prices, so that we can also patronize made in Ghana goods. Not just say, no, and penny 4 no, and our yet training at the Emma Guta, Ejumakuno, a year obeying Joseph, and Anna Yokoti, you know. Every one of my young concern for through a moi. Now, one more a young Juma, or more producing young woman you. Woman ya brepasa kwa mse pirate na no odin. And I know that cry ye kind yasapon. Was what came secret and akwabra abegina oh see the pa enwum wo so yasapon nwum pa ma twene nyina aguso
and obi no say hey na de onim say ya support na anwom na je say wo ton ama no no wo so manfo bi afa bronya ho ere crackers wo mo abo mo nwuma produce na kwabrane afa pen drive na wa twenwom no obi kura timi ko hu DJ o say ye mix mame na DJ ya mix ntia no wo de send can man non stop edit tim wonim kwan anwom ne fa so e ba ye titina ni di ma music producers o ma mu ye Seth kwakwanponsa na wo say wasrada wasrepa mpanifo hwe na afa so yo bi a sabi mpraduasa wo de chese wonya laptop so dem na wo ye mixing ena chese wo twinwum gu pen drives wo twingu CD so ene wo fa kwabrane timi to ayi memory card nyina ba ne wo twinwum gu so ma no wo hwe ye na so mo so pa achi a ebe ha dwen papa enti obi a entwe ne ho emfri saa ade no eho na enu achi no ena wo se kasa no chese so mo achi mu agu monte so a wonom ekwa akotete nkrofo bia wo mo boss abra no ewo my Ghana ba bia to ye bia hwe ho ye na hwe community anche ombeba ho wo mo chi wo mo ni mu baako na sei woni ama ne bofo akatete nkomo me ton wa na mishia easy way anti mishia no wo ye se na nwum no minya no wo nam se o chief enwum na me ton nti mi pona mi so o tobi tien wo ye se o na nwum a me ton na ma me permit na se me di ton se nam so CD me ba be fa no wo mo am ho eye kantamanto na ma ba be ton o se okay CD ne dia woni problem na pen drive na eka ho no hwan na ma me kwan se me ton pen drive no kwase munye me na ma ye basa nti ye na me ye se eda me on dia me powacho minimu se bia permit bia na se kwanya bia ni ho se bia me ton na ya me ye me first CDs na me de pen drive no ahyem nti obi to CD na me de ama no obi ton pen drive na me de ama no no se there be ye ni right see a ton pen drive emu obi wa bla wo ye ni permission bia nti se nke be ton pen drive na de nti ne emu o mu ho no ma your original pen drive me emfanya adwuma tie na am so okay chief minim bibisa nti chopa na ne de be ma mo ne free na akure no so no se mehia bibisa se pen drive a me amemfa me pe enkoye sa pen drive ne nkoton meba mo na ase na mo amonso mama pen drive ni bi nti me fa sa akwanya we atu omo mu twetwe pen drive no etonton no traffic mu johuro no mo ne circle no me ade ni nyina se they say no woman abre sa producers no woman ka bom they say me niema nyina woman campo say wo mfa niema ba akokra ma me ayaje me niema wei aye na asai waka omo chi no ebi na titire ni di ma music producers no Seth kwakwanponsa so futu a wo de ma Ghana fo bi eni Easy Way Music Production me ye Adom oboba je adofo presbynyum bebre bobo agbaja enyum bebre dodo na enim se FM Easy Way enti nra me nam te so bi bonyum adofo nyum ena me kɔ hɔ ena me yi baako me yi na mbisa ase na enyum no enya bia ono no ye ya na no sai na so na producer adofo ho no sai na me soke na me yi me adofo CD na me yi a me picture de chi to hu ya pe ena emirika pa de enya agro machine si form ne dia odwane dia ne machine enti ene me yese me tu me na kakra na me san hia papa bi o em se mo behu no ono so omo bo nwum adofo Adom ene ade nwum nyina wum me colleagues producers nwum hip live gospel ne ade nam se da bi me eno no we aye music producer no okeka producers ni nyina bomu a opanyini ya wo no ena wodi wo mo animu ena wode sansem we atudwa Seth kwaku amponsa na afa abusua de aduru so no eye na watwi mu ensem saba hodo bi atwagu ye wo anya kwanti anya kwanhwe bi a time tuku me babo so ma otawtaw no ohunu saba hodo bi na watwi atwagu ye o person who don o platform area that what we ascend sibia da biara mi bi da biara ne fa o radio no transfer Adom FM 106.3 ubeti nsem papa show Adom FM 106.3 yeah Adom FM you don't know stone boy talking is here me aseman Adom kase boy na mu die na ye tie boy to the Viana Biasem Dawson. You perceive me TV as someone. Yes, Adom News. Benin, Cotonou, Adom FM. So you are far. Adom FM. It means, yeah. I mean that is it. Yeah, I don't know.
Abusuande adu so ne na watwe emu ensem. Na watwe mu na beto odwa se. Idrisu Razak wono no woyefun wura wokọ afuom wode ne fun agya. Se nadanfo enko na afei wonko charge ma no e wo ye kraso ye wo brekum Westminster wo bono mantem no emu. Okọ afuom ba ye a de ode fun ni gya no se abrante bi wode Lopez Nicodemus Lopez aba be wi afun no e na ene oni ne de kobo ani ama akire kura atwa na nsachi wono na ne fun ayira na akwabrane afa no wo kotu ni moto sakre ade akone kwan ya Idrisu Razak ne je wo kotu ni moto yi na Lopez Nicodemus no okwi afon no ndansa na abesene kɔ no achenkrante wo twone nsansoa nan ni nyina toagu kyesa ne nsa rifa ne de wo twa nsansoa ne nyina toagu a ɛyɛ awre ho sempa aseni nyina ne se mobile phone na yelaye na mobile phone no me kɔ adwuma na me de ma madam ko ba kusi so odi si so no okobe no no so phone se odi opie no opie ba bi okotena se en family okotena yuma mbezu nko adwuma be no ka chen se phone na ayira boy na obeka chen se phone na ayira no nipa ya wa hunu so fa phone no nko no se o me nko na nko nipa no ho yakuduru ya man na me nko a so nko nti ho no kra mbufu ye nka me ya ne ntokwa na ma me beka ya njaye ma akwa adwuma yakọ loading nko be ma sana ko dombra mu nso na ma dwera wie me be fa moto bra panini se me de me na me ko se ya me le ni se bi ade obeye me de ni se da asena case die ma jama jandie de mu hu ya ni se ade bia yira me sa pa ndini me ni se bia madam fu bi kura ne de ade bia abom sa sekan ne kita no tin nyese me kame ko no nyese me ko be nhwe ne moja sine ntuma ni afon ho a me nsan ni de ho a ohuruhuri manya ho manya ne boni bia ba pata ma me twa so ni bia na hu ya se me nse huruhuru na me fai na ma me ayefro no mu ode ntuma be kata me nsan so o sisi we aye Idrisu Razak abusuamu amhwe me wo Facebook no ba wonu se Idrisu ana na nsanso ano se aka kokromoti ne nko a ne nsa difa ne de chese wo twa nine no atwa kokromoti so nyina to agu na enu achi no ana ya Idrisu ni nua be maketwa Ismail Razak kasa no wache se sa Lopez Nicodemus ye ka no asemu yi Nicodemus de ngeja baburu mu Nicodemus wo se ne ayi ekura so krom ho no mo de ene se wo sankrofo ye tutu asemu ani wenye de dikan kura Antene de nye first time ni a odedi boni na kore nyame ani wa ya bre ipa bibire no preprabe boy frɛ no oye ba bi ni team mama doctor kora ka so do nimpa yinhwe so a obɛbɔ dam ampa so boy no na ma no kasa basa otwitwa nipa bibire ya bibibi penfo so kora ona na akwa twa ne nsɛm ono ko de ba onyemo ba kwa no ho de nsan koku no aha ti nye first time ni odedi boni de titrasem ni de okoso kora so pa we aye Idrisu ya nipa bonfo do ko wi ane fon ono de ne fon akosi charge wo be wi afon no afi mene wa be kon na me kwa me kwan ya wasa afa se ka be twa mensa ensanso num ni nyina enan ni nyina ato agu ni nua ketewa na posifo nso se wosrada obi a woni mbebi a eye Lopez adwane akotwe no wo ma mete ho nkire wo mo na wonom nko enkoche no na watwe mu anso betu odwa se okopie mu ewoye oboase de ewuo so a Abrantia Kwame eye Jagwa wo visi aduonu miensa na nkrofo susu se wadwini mu hawo kakra na adwini mu aka no watumi akum opanyini bi a wonya mfinhia aduanan enkron wono no opanyini enim so otwa be ewo boase de awuo so na opanyini ya wato na nanom wonsi adui na papa Kofi ayi maboaje ene Adom kase ama ne boni Isaac eno manyo twetwe nkomo no wache so no do wo fie ene wotre se bodani bi atimi akum ne ba no sade nkomo twetwe no ekoso ni me ba no kra so ko ntwa be wo diwo dibe ko bono nsumo ena me baba ko frɛ me ka kire me se obi a frɛ ne se me ba no ntwa obi atwa me mene obi a wo ye dwuma ndiampa ye nyina ba nan ko ye ko bo ye ko ye na o se wode ne ko eji ye ko duro eji ho aye no kure ma police fo asote ya police fo na frɛ ambulance na me ye de ne ko ma wase mo kire if you want so ye na police fo ne sa ban e ba ye be dia ni plan ma eduma wi an ko kire ya be dia try second I don't know way aye opanyini a wonya mfinhia aduanan kron a
abrante na adwiri mu ka no Kwame Jagwa kotwa ni mene no ne papa Kofi ayi maboaje na no ne amane boni Isaac enyo menyo twetwe nkomo na obi a no ogina ho bi ne kurotwa wisi ne hwere santemo Francis Manu kire kwani a sa wudi sami fa so koso nti ene dai na me se no wo se me kokofwe adwuma no se de ekọ ti me koye na me di ka frɛ agyi no na agyi ni ba ya oba na me kyerɛ ne sɛ na o master we so watwa be na maka for bi bo su ɛda na chi wono me nti watwa ni wia no wami na so okay ene emfa nsense so already no so di ka frɛ me before yesterday ne sɛ obekɔ 1 week o di me so nti me ba me 50 cities nti ene kwa ntema me yede me de kɔ hɔ no nti echi me ti sɛ ono kɔbla panchi na frɛ agyi na me gye so sɛ agye woni ha o masoma no abum ho nti wono oye agye miensa no ma nti fi bi within 15 minutes time na me hu sɛ ofin a distance about 30 eba na okuta ne mene a dasta bi se e fam na mani bon so na me rush no am se kwabna dia asem o se bo so twa me mene pan boy ya chi ni ha me e twa me mene where you be a no o bi a na ni kurotwa wisi bi atam ana brantie etiem kura no na waje so se agye ni ho no mo se nkotimi koya bia ko betumi agye abrantie enkwa na yemfiri ho no mo yemfiri oboase na yemesere enko baby foforo na yeba ni nyina yenkra ha ya tantra hele na watchi mu we atrende papa Jimmy instructor ya wanya mfinsi aduasa nan ya nipa bonfo bi kwotware woni dem anadwo beye dubaako ekodumienu honom etumi kɔbɔ ni tuo kum no wonim sɛ Adom de ɔde ana ade asɛm yɛtumi wurawura mu a ne girlfriend kɔtwetwe nkɔmɔ ne girlfriend bibi nti yɛfrɛ na kua ne ebusa ne girlfriend sɛ anya bi ɔmanfo bi keka kansam sɛ no kora waware na de obi hu na ma mienu awarefo mienu na na ɛkɔ no ho de nsɛ bebe na de kua se da bi wɔnware waware agyae mom de a ne divorce process wafamu a sɛ wawie kwa be mfie nkro asɛm kora enie en se no ne boy ne eye esa abrantie nipa bonfo etumbe bo ni tuoi esa little asem na making na sade no wa dan mo ho no mo asa abrahusem ni siye no wo de yentimra got up and grabbed my cane and toasted. I just saw somebody at the window, peeping inside the window. At that time, what I was thinking is like, since there are boys in there, maybe somebody was just trying to, being a bad boy to see what is going on in the room, So I said, won't you go and check? He didn't answer me. He said, I think that is just a cat because there is some cat here who has been moved. And so I saw a human being. So I took my cane as I was going. He said, please. And he said, where are you going? Go back. And I went to I was standing there at the bed, by the bed, and I saw him grabbing a kitchen knife. He put everything down, grab a kitchen knife. And so I went on the bed because for me, for my mind, as I said, it's just somebody trying to. And the timing too, it never crossed my mind that an armed robber can be around at that time because it was around 12:31 thereabout. So I heard, the next thing I heard is a key crack. Then at the same time, who is that in Chi? I heard that noise. Then it's like somebody he opened the door. Then somebody at the same time tried to push, and then he pushed back. Then at the same time, I heard the gunshot. Then he screaming, they shot me. He said, hey, they shot me. Then as he's talking like that with his hand on his chest, they pushed him in with the gun on him. So as I also heard, I also ran through, coming towards him. As I heard his scream, and they came and meet me with the gun. And what was to just say, Ebra nipa bonfo I ball let you no. Said your born home what is so ni mo aye sen ka ma sebi moja no nto na aka obetumi a so ni mu na nka anye bia let obenya nkwa no na awreho enso na nitu ale tu say ya na ne dofo chese woje mu na akuya de tu dwa say said o manfo bi kika se no wote aware ase waware wo se da bi waja aware be ye mfie nwotwe ni. And I grabbed this bed sheet and tried to press on the wood for him not to bleed. I was lost. I didn't know. I was screaming for help. Then I don't also want to leave the bed sheet and go and be banging on the door.
But at the time, I have to just leave it and go and bang at the door. Then they walk back inside with the gun on my head. Will you shut up? Will you shut up? Because maybe they are feeling like I'm going to alert the other people, and they remove the key out of the door. By that time, I was even hearing them in the other rooms, talking. I mean, the same way they were doing, I was hearing them even walking. I heard even they brought somebody to open his car. There was a small car to open. Whose car is it? They were asking somebody whose car is this. So when I heard that one, I went back to the hall to try to lock the door. And I saw that there is that metal thing that locked the door up. So I lock it up there. So we a little. Nenkantuma one in it ye. Yes, I nipa bon for be wura honomo. Eba ebedi no ewu etesa no. Chese na wo bi na woni adom kase che na kosem na ye bo ade pini panyini ba ko ya wo hwehwe adwiri mu ha ho se bia nipa se na adwiri mu ti asem before na ni so ye clinical psychologist. Derek Oben eno chese akua ya ni kodi nkomo yi. Trauma wa komu ne paade ano ode ntia be yan company for men and one company for bi na wontu ni fo ne nkasa hwe na adwene mu na o ma na abodwo nsem te san hwe ya na adwokro da obebo brimbrim ebia obi atorenchem bi obi na atorenchem no like atonipa atorenchem a ano den akose ebia na akanipa na koma ana se akanipa na I don't know professor me say trauma enti no obi hu say obi o ha ekanisa ontimi nkasa do ho a ontimi nda ana se onanyam kra na kese esi me sote ne saade no ebetimi aran aye hobi enti no emprempi no sanete obi o ho a ebetu no ahyaje na ebia na saade no anshada anda no we ba ebe kaka no obi nsa afi na me di koswa enti de se ne de se ebia efri ne ko obi hu se ade sa na nipa no niyem hihye no ana so no nkwa order ontiminda enti obetimi atua amara kwa koshisha se credo any padlock bebre actually no any nempoma ho ansa na betimi ada ene de dikan so you say she start feeling guilty say bia obefo say bia bibro ho anka ko betimi ayanka oye yanka sa to rencham no enyamba ebia anka wo so tim ebia wo sen ko copy bibi edebo anko fo mutumu ana se bibi sa no na chese enti no eya kame akoyere oka ho bi an ena chese ema sa dia no eba eha ani ekotie ye aye clinical psychologist Derek Oben and said ye how wa akua betumi afamu bi no wone ye ache na watchi mu anso ana branch a wanya mfisi aduonu nwotwe branch ne ho papa me hwe ne video ms obi baka makama say Emmanuel Amuako nipa bia wonom wa wutu breku fimfi mantem mu ekire no wakwatam air condition so no dese na air condition e fa he de na so no de boy inside na say ekire no moto no de bo abonten no ene ye akwai air condition no he abonten de no afa ne wo mu na e boy tu grere na na suso nsu ne da soro ana je say de bo dem watu no de say o de abia papamu ana so no na dwobre wo de air condition ne ko ana shankani ba ko a wose wono be na watwemi enu ntem no motu ni batre sa anti no se de ne ada hodu anadwa wo mo na awutu breku estate awutu senya west asem na make vivi mantem ana kofi buadu ni na pamfo teta hon ma no mu se akwa bi na eba anadwa ya chese esi sono de se so de kobon dem so de ko repairs o ene no mi ansa bremu de akure wo de esi ko hen wo mo bopini no a bon ntrene kakra wo se obi dia na ana makwa akotuo ene na mo chechiri ni boduam woro ne hunya na be ne kwa kudo nso yi se sense ho na kakra nso ekọ ne widiem pa area man say krono na doso ha se wa ho krono na doso na 3 days ya be wia mami bi onu so oye ne bodua onu so ya be wia no ahomachi obebe 230 mo ana enya hint ni say kronfo ana enya nso ebopie enya driver for ombetutu ya car batteries eti nso ebopie na ehun say ampa also air condition around 230 ana ebusa say o de kwai ana o say ni wafade ana obetu a o de kwa akoma obi o e wo kaso a ana say sadia eni ma ne dos no de beja ma mi bi wa ha enti o mi enko ma me ne nchen na enye de yenko confirm say no krese akora na de air condition no e beja enti de ne ko ma me ne nje na ma me nchen say on de onim no on kro hu machine no enti ye ne kasa na no ja machine to na o de o de ni ti hwim o dwane enso area boys ye dos
ani etoche na ya che na ahomache a eja ya de na bancha afi ne person hand over the authorities now. Eno no we ayo mo ano mo ni krotwa wisi na wo hwene santamo no ebi ene yete wo mo nsem no na Kingdom Witness Chapel efo so se wo mo aso de mo ni akrofo na gu aso de no o ma wia microphone o ma wia drums wo ma wia keyboard bibia wo de mo nyina se wo ma wia ti aso de na gu so for power da no aye Apostle Sali Futawia ene we che se wo no adoko bi aso de na ro se alutasi wo ho no ejene nsempa mambo bi ma so dem nyomi nyina omutu roofing sheet no musi aso dem to mbi a menu manyina nti bra na oka say omache kronfo o ma so dem wono in fact na mi so omntwem me ba behwe sa kronfo preko no ba no kware me ba na de wa na mamuntam na yesibirim no na eye wanhwa na moku na to aso dem na se mitun safre amanfo so mabwa na yenjin fi omusem kakra ko na bo ambu no na ano hye de potimani etuoni tuno on bo na de na kire ya nwut na se me frema ye be rescue kakra ntam yes me speaker kaka na muja isi ho mbibi amplify bibia mixer je say bibi omu de fa de antumi mfa soro kaka na omuja isi ho ana de mu duru je say me speakers no bass speakers no ni medic no no so for na ne atutu aka na nsam no wase wono na so da mu mfidie die o mawie ni nyina we yes of pon a woda Kingdom Witness Chapel no eno no so ode ne nsam tu dwa Apostle Sali Futawia na watchi mu nso ana oh my Ghana ye photo sanfo be kasa watche se National Cathedral no a Ghana fo nyina etwense ebebia no na ne na anu ada mosque wo mu bia no a manfo bi kotwese mu nkada kro nkam ye na so na company fo bie National Cathedral no ano na ne nka mu nyina mo kosum nyame wo hono mo no sese sabe ya Ghana no berifo benye ska no mo dia sinti omo so mo wani so ade hunu se Ghana fo nyina mo mode no obia ntwa 100 Ghana cedis obia ntwa 100 Ghana cedis omunya Ghana fo 1 million na se bosumi de jajajajajaja ti bosumi bia no Ghana fo 1 million yo mo yero mu ntwa 100 Ghana cedis na aban no fancy National Cathedral na munko na munko sum nyame na wo kire mu se we no a 100 cedis a month club na se ketua bia nhwa na say wo mo launch here no mo dia share National Cathedral board no nsa na trustees no no mo hwani mu sabe ya animanimu ya cha 12 August de na say wo mo launch na say na bosumi bia nka ahya say na ketua woje no bosumi bia 100 Ghana na mpanimfo ate yes National Cathedral African 100 Ghana no mate National Cathedral na for mate kule nuso de kakra sign de obi 100 me de makaja me ho obi 100 tibusumi bi omunya nipa 1 million mutu ya 100 na nese ombeke kabum National Cathedral no mu de asi. Mr. Speaker, work on the National Cathedral is progressing speedily and following the program of the contractors and with God helping us, the National Cathedral is expected to be officially commissioned on March 6, 2024. Upon completion, the National Cathedral will provide a sacred space for formal religious activities of state and symbolize the enormous contribution of faith to nation building. Mr. Speaker, this state and church partnership envisaged by the President to develop the National Cathedral is on course. An initiative, the 100 CDs a month club, also dubbed Adwoa Biara, will be launched by the trustees of the National Cathedral on August 12, 2021, to give as many Ghanaians as possible the opportunity to be part of the history to build the National Cathedral. The aim of the club is to raise 1 million Ghanaians who will give 100 CDs a month for the construction of the National Cathedral. A special short code 979 has been developed for this purpose. Where your my Ghana so for we sika semso kind of riata and was ketua bia nhwa no obia 500 Ghana 100 Ghana busumi bia no mato no dia tumunya nipa 1 million busumi ene se National Cathedral no mbesi na everyone awatwi mu so ba ko ono so ko yie ma ye di ho nkomo bi pa no na eye Asen North ho nsensem na Cape Coast High Court na ekwa setena na Justice Kwasi Boache no wotena asem ne so eno se Asen North
abato mpesua ne so no ehia so omoto aba foforo sanse sa bra na mra se bedwani yo James Jachi Question wokofa krata so oba be premier se bedwa adwa no panyini na wo ye Canada ni ana osa ye Ghana ni na mamra no etia etino wabra kwasibu ache justice wotena se no ana wo chese we no emma opanyini esi ne ho kwan so ogina ase north fo na emu ntia ne aba no wo monto ne foforo nsem ne beto odwa no ana NDC wono mbra nimfo baako Alexagbafia wakasa no wo chese muaye ne dia ba na de se de wode nsem to dwa muaye na chi no yentie bi ruling in terms of an injunction quickly. Everybody in the courts had been spirited away and we were not able to file process. That was unfortunate then, and today's happenings are equally unfortunate. We've heard what the judge has had to say, and the lawyer in the case, Justin Pagwa, is actually at the moment obtaining a copy of the judgment, which we shall look at closely and make various decisions. We are not in the least perturbed. We know that seat will remain an NDC seat, either through the courts or through an election. Whichever way it's looked at, we know that seat is going to remain an Wei aye panyini ba ko di ntintima wa katamanso wono mbra nimfo ko mu Alex Segbafia na enu achi no na MPP amanyoko no dom frefo Henry Nanabo achenso wodi nsem se etudwa na na court na no asema tudwa near court can say honorable case eye asemo a eye opani ankoma nimfa edibeto court animu no wodi bem adan wodi bem asama court can say honorable case in ebra na ordinance krata ordinance say shase o sai say opese ogina say member of parliament Emma the National Democratic Congress no sabre no na oya Canada ni esa ye Ghana ni etia Ghana mra no so kire say ansampa na obefa form so file on electoral commission di so so opese ogina assempi no awasa oya Ghana ni prekope na profufu bia no enka enunti enaye ni agi wey ayen kunimdie ma kema menka bia mamuo rule of law ni atwan ya ne say Henry Nanabuache Nana Beans ene etie na watwi mu aso na medical director yo wo Winneba Municipal Hospital Dr. Kwasibota ono so kasa no watche say apimfo dodo no aya na wonom eba ya resabia wo Winneba mensi no aya resabia dodo no a wo hepatitis B no de sabi nyina to dwa no watche say se wo yi Ghana fo makomaku du emu baako e wo sa hepatitis B mo yi bi ya se anhwe ya oh my god baby ekeka kodo no woden na wasa de same to dwa no watche say anye bia wo mo ma trotro tatu ato wo no enkanka mema no ene ma no so a se muntumi ntra bema baako ho bia mo se mo de beda no mo ntwe mo san hepatitis B emo ano egusu a esai Ghana hanom no yefa nimpa 12 bia na ye screen wo ma ba ko ma obe positive ena sanso ye nkrofo munyima omba ye nsi clinic no omufa ewo hepatitis C B Ghana hanom no ye biggest way ye di treat hepatitis in say prevention say unkunya yare no kra na minu krenim ni se uti anye ye na unya active hepatitis just say yare na didi omrebo na edin say doctor for ebetimi aso ano enti Ghana hanom no dida ye ni dewru bebreba ye boni nyina prevention ade ba ko wo ho a ema ye ni gene say hepatitis B no betimi abo ho bai na chese we aye se wo kokopie mu ewo Winneba omomensi no ayare sabia doctor Kwasibota ono no medical director yo wo wafu emu nsem bia messages ba ko mienu amode aba no abusu amenkenka na mefa mamo wo ho ne de apie mu nti si do si kura manso ni mu no enso ye hwe kura mekan Abdullahi Fati say adentina wo mu wo so mbeja atwo ne jeje ana sabe ye betumi de sa yesika no de gedi betu atwo no ye be mo omrom de asi National Cathedral Abdullahi Fati dia wode abanonom apia prince was a political prince of the Freetown North dwa yankwanta was na nado ebe yanka okay na yanka MC asem wa say Enoch tete say they are not serious ayekase
okay obi banyame wasi ade no munya V8 no to no mu fasika no NC National Cathedral na Frank entry so where live okay messages na do so pa be merry one or say no one will pay next will be entry awuja kede lalisi we naked kase boy is tasty yankasa wachia owura Rivera couch ya wo Virginia just ono so 8 bi Black Chameleon wase echese benivoro munye serious o munye serious cry jaja wase sabre ya ewo mu yi National Cathedral anya adwuma kra na wesu Fredriana back agent wase Anokyewaaba I'm just eyeing the lady behind your back Adriana so Adriana ba nhuni pamobo nhuni pamobo abusa dia si anwumakwa hudo pi ene kra me mu ama me de esomwo na anwumakwa ya omu kra me mu na chese eye dependable herbal home Franco Trading Enterprise DBS roofing sheet and a Kelcha toothpaste say anwumakwa ya dama Aisha Ibrahim ene gina mechi oni kule ne bobo ansana no ma African ade mitumi live e wo social media wo share me aya frame Anokyewaaba ajwa sewa memwajo Densifue DBS Yamamontia se abin sheshe ene DBS 41 chance ne so abafom kra obi a betimi atobi woni so odomanko abode no oboye nsuo ye wia ye mframa ne bibia asoronko ne no so emo hwehwemu ene DBS Industries aya